Sa bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito'y drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Kokya, dita San Quintin, Pangasinan. Manipod kanikab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita drama akapadasan. Kasto iti ko nana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungungat, nang runa no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat ada pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito'y paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo? Mangagaging kay di kalsada? Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da kat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungot manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga atinukul na. Anya ngay, nakangaglakang nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda ngamin imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana o, mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay-may saka yun sa manan ita nana. Pimanaw manan dyan akyo? Wana bala siyang kaw, ta nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw, nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damaga po. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalaang na damuyo ang mabalin na maabangan. Uray italang arabi. Nadadailan kami ngamin ni tilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mo, kadwak pa ito'y ubingkaw. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amang nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mati pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Manutilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sa pa ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sentro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y.
Taada ijay syudad ya anak ko. Angam na anusan nyo ato'y nanumuha balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami na. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit diya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahay. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog tiyam muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Katipabpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan no sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon nga'y numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ditabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambatlan bak nang mata kundi tulong. Angam kaslan lasing pagmadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsaya kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbati Alan nana, awatan nyo kuman. Di kay agbabain. Intong sumaruno sumarong karak tumarin. Kitaak no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kasdi agtudo. Agtagtad gayam ti bubong yaw nana. Ay, wan nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balik ta damat timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakastoy ti balay ko ngay. Alangaron nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko maano nagbayad da mag. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damag. Trismel? Ay sus nagdakulan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kuma tinakiturugan da. Adda kuma trismel ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta.
Kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay, nanang. Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yun jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao, nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya, nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang atalaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disinyaw. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga minida. Ngam kit day, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwata? Nga magpilit damo nga namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagadaan niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tati tataulan ti aso? Ay ikitaag man itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang dati baknang. Amangan no da ito'y matantigundaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gakman ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Kat isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamot ka na kayo. Don kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agbirbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiagmay. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw,
Mabalin miti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kadua maidtoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Aday ti adayo dyan may isang anak ko. Kat jemot may isa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam ti daduma, saan mat amaus-usar, ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, taginanaak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Ay wen kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang aron, inkaginanan kapsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito'y istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita ka jay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam madtantay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagi di asa nga ili na. Nanang! Nang! Ay, aldaw mo't gaya ban. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangon man laang. Ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Langipanan nyo ka dagiti appliances yun diti balay yung ay. Nangikabilan nyo dyan nagnina-avace yun. Kantay dakila TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mat kinot ko ti dagitay. Kan, ayan dagitay bisitak. Nakita Bisita? Awan mo nasang putak diti balay yun. Anya? Awan mo tindagitay bagda dito Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Dimagas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo't ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko, no subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damot taan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak ka rin. For the first time anak ka
Ala, amangan mo't no daim paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya, ay, kas tanga-tanga agpaisaw. Ha, ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jayrelo, tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor kano iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo noon niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nga ipatawid ko ken kaday jay. Pakalaglagi pak dayjay iti panagabrod ko iti. Ken dagitay impausar ko a kabarbaro nga ulas ken pungan. Awan moten. Ay nagninamot laeng dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Tayin-tay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato ken tasta sa kaskada baso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, ken juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo nga min dito balayo, iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga daing paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwakit makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, katkatawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kitpatsik amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loling pilaryo. Agrupro pamut abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papa itad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo tun di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan
Ha? Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak a kwarta, ma'am. Dagitoy man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita kwarta. Ay na, impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May bakit? Ay, di na bakalan pangasema. Ay, agyaman nak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay luleng. Wen, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunaklano agpaiso abak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway, tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat iti saan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso, kat di kaaguray iti kasukat na. Alakastan, tigayam mo, Tessie. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man ka ni Kabsat Nora saan na po nagan, tintay patangatang drama itangam. Sakbay na, hello mampay ka ni Princess Ramos, Tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya, Dita Purok Daya, from Ray Mina, kani Marilo Alcalde, Dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Nora, Dear Manang Biyanang, adaw galik amang lamang iti padak a tao, nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos, no kasdya nga dalakad may kadagiti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudu mga lugar. Amok tumatla nga gasgastusan dyan ka nga asawa na. Apay Nora, itay ka pa'y asuman na udit kaslada ka apapam. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Idi kalman pa'y lang. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kitamat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may isang nga beach. Sino nga Annabel? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel Amuse tayo idi? Muse ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urnuso mo dagita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asidagan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga Duma nga talaga ti asin sa dunya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adabukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwana. Tane, nakababay na. Wanmat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwang mat aday tabagim. Wan alisa. Kasto nga minalugat ni kayat ko.
Tay ado ti mailugan na, tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya, no kas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Na-test driven. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Tuksik tumat ngamin iti opisina no kastoy nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo ano kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay na, nakababain mo't, Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay kat mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo laang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko akan dagiti ka opisina ak. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaisaw na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kaninyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Un, masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayan adata nga share ko. Ay na nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pa kasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kastoy nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga agin inyo di tinapanan tayo. Itay pa ya pumanikyor. Wan nga rod, dila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam ti napanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di kagdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang ni Nora, adanadlaw ko kankwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko data nagngin nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Angam di ka unay agkyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agkyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang ted tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan
Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Ha? Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga man nagaway. Imbes ang naragsak ka kumaanag po iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumit nga min tatang, di gayem ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakit nga ro tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokawn. Kunak ano nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga bin nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas manan ti aramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko ije na pananme nga beach. Ngam ay na, nakatupis ka laang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato ito ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapananme. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam, kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang ta amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggen. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagaam to man ni gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may sa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-adu matlata ti likes na. Nag-adu ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. unam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukuto nga yati agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik nak no kasi pagkakatawaan da ka. Iso ano danggan nak, agyaman nak. Ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubarahan tayo inton bigat. Kasta aya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan.
Naimbag kumaano nasingatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-awawis nga rod. Sige kait din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masadutak. Kan may sa, adalakad ko inton bigat friend. Nakadkadlaw matngahan mo nga kaya timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga minti sa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sangailin ni Rochelle. Wan, iso ama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalang arod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabanta kay Dagpa, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagja kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji ka matan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoy ak matan. Wan angam dumala ang mataja agsursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adamanan iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata, Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga rod nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalaka ti magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dita alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Husto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kayat kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak biit niya. Sige, dara sama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa.
kamagtan. Kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mentitihan ko. Iso nga, paspasin siya Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katwan dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Apay ngay akas namat ten ti bagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no adak wartak. Anya, no kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataam mo kat ilibre na. Anya, Naiturog ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak? Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ilaang. Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ayati pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya no itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito anak ko. Isa, kasla kakapsot ka maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, alang aron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man agpilit kamot ngamain. Adday tadagiti lalabaan, ma'am. Ni, nag-adungay data nga labaak. Aganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaad nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat nura anak kaw. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan me itinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya.
pagbingayan nyo ti magastaws. Haan, ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa, ah? Impabayad ko pa ang kanya na. At dakarbangan na amangala iti daychay. Takwarta na matgayam tinaikatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam ko na ngamsaan. At daululbud mo. Dayta ngamin kat timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga rod, di rumbang nga ilibre nak. Una, ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kandaga dya kaubraan me. Nag-ado tipos da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am-am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem. Kat nalabi at napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulitek nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apang ilibrekan ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch tam. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gayam ha. No iti kalabas kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyamanak. Nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyamanak tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidjakon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramid ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan may kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.